إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألون منك بومتي وفام يواني غير مسلمون تريغا فاهغا كوريوي وربودو عيد أي كريسماس لبت أخونا أختم مفدا عيد توغا مسلمون ترين اتب بيكوس ابا ميهن غير مسلمون تهنيا كيا عيدوغا اكي صفة صفاغا බෑවරිවේ හදා. නමස් දන්නවාලන් ඔති ගෛරු මුස්ලිමුන්ගේ ශිරුකා කුෆුරුගේ මතීගා බිනායෆාවා මිෆද ඊදු තවගා තහුනියා කිවුම්වෙස් අදි එනුන් සිෆෙක් ගාවෙස් ඒ ඊද් තවගා බෑවරි උමකි ඒ මුස්ලිමුන් කොග්ගෙන් වානේ කමෙන්නු ඒ මුස්ලිමුන්න හුද්ද වෙගෙන් වා කමෙන්නු මිෆදන් දෙන්නෙමුමුන් බය බේෆුලුන්ගේ හිත්තවගා සුවාල්තක උෆෙදිගෙන් නාන هذا لغة أخونا أختم ألون من مسلمون نبيتي ألون من عقيدة متيجا دميتي بوما ألون من غلون تكا هذا ألون من كورا كم كمبس ما بيجم إسلام دينه ترحاجا الله إكلانج رسوله صلى الله عليه وسلم إنجي بيجوتوج متيجا ألون من عملتا بحر تنجه ويما ألون من إسلام دين هودا نكورا مفاد عملتكم ألون من كبا وانجه هتاما يكي ألون تريفس غير مسلم كتير ورقنا بيكو أن هندو ألون من زوانو كريسماس فدا عيد تاوغا إبامي هنا باوري عيد فاهغاكو دينوغا مناكو ربا فوا إتا باورو عملتك هنگا بيفارا سانتا كلوس هدون علاغن نغا فوا فوتوتا ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ದೌರ್ವಾತಂ ಫೆನೆ ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ತೆರೆಂವೆಸ್ ಎತ ಬಯಕು ಸಂಟಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೆದಿಗೆನ್ನ ಅದಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹೆದುಂತಂ ಅಳಾಗೆನ್ ಫೋಟೋ ನಗ ತಹುನಿಯಾ ಕಿಯ ಎಬಾಮಿಯುನ್ನ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಹದ ಲಬತ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಗೌಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮೆ ಅಲೋನ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಗೌಮಂ ಅಣ್ಣ ಫತುರು ವೆರಿನ್ನ ಎಕಿಯಕಿ ಬೇನುಂತವಗ ಅಣ್ಣ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮು ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಗೌಮಂ ಅನ್ನನಿ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮೆಕ್ಕಂ ದೆನೆತಿಬೆ ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಗೌಮುಗ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಉಳೇನಿ ಎಮಿಯುಗೆ ದೀನಕ್ಕಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕಂ ಎಮಿಯುನಂ ಎಗೆ ಏಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಹಾಲು ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಬ್ಯಾಮಿಯು ಜಿಯಾರೆ ಕುರನಿ ವೀಮ ಫತುರುವೆರಿ ಕಮ್ಮುಗೆ ಬೇಣು ಮುಗ ವಿಯಸ್ ನುವತ ಮೆಹಮಾನುನ್ನ ಎಹೀತೆರು ಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಕಮ್ಮುಗೆ ವಿಯಸ್ ವೆಸ್ මෑවගෙන් වා ඉස්ලාම් දීන් නහි කොෆාවා අලොන් මෙන් නම් හුද්දා වෙගෙන් නුවා එව්වෙස් අමලෙන් අලොන් මෙන් කොග්ගෙන් නුවානේ එයි බංගුරලා ඌරුමස් එබෑ මීහුන්න කාන්දි බෝන්දි හෙදුම්ම තයාරු කුරුමා ඒ උෆුලා එමසෙක් කුරුම් කමුගේ වියස් আদি එබෑ මීහුන් අලොකන් කුරා සොලීබා හිලතක බුදුත බහට්ටදී අලොකන් කුරුමගේ කංකන් ගායම් කොද්දිනුන් කමුගේ වියස් අද හැම එෆදන් ගෛරු මුස්ලිමුන්ගේ ඊදුත ෆාහග කුරුන් කමුගේ වියස් මින් එවස් කමකි අලොන් මංගේ දිනුගා හුද්දා කුරාකම් කමෙන්නු විමා ලබත අඛුන් අඛතුම් අලොන් කුරින් දෙන්නේ ෆදන් ඒ අලොන් මංගේ ගෞම ziyarak කුරා මෙහමානුන්න අලොන් මං කොද්දෙන්ජේ කන්ත තෝගෙත් ගොතුගා අලොන් මං දෙකගෙන් නුවානේ එයා ඛිලාෆා අලොන් මංගේ ගෞම ziyarak කුරා මෙහමානුන්න ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ದೀನುಗೆ ಮತೀಗ ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ದೀನುಗ ಅಂಗಾಫ ಅರಿವೆತೆ ಅಖುದಾಗುಗೆ ಮತೀಗ ಅಲೋನ್ ಮೆಂಗೆ ಗಾಯಂ ವೆತಿವೆ ಬಯಕ್ಕಮ್ಮುಗ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಎಯಿ ಎಮ್ಮೆ ಹೆವೆಗೆನ್ ವಾಗೊತಕಿ ಅಲೋನ್ ಮೆನ್ ದಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆ ಕಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಗ್ಗೆ ವೆಸ್ ಈದು ತಕಕಿ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಅಕೀದಾಯ ದೀನ ಸಕಾಫತ ಗುಳುಮುರಿ ಕಂಕ ಎಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಮ್ಮುಗ ವೀನಮೆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗುಳಿಫಾವಣಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನುಂಗೆ ಅಗೀದ ನಸೋರಾಂಗೆ ಅಕೀದಾಯ ಐ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಇಲಾಹಕಿ ತಿಂಗ್ ಇಲಾಹುಂಗೆ ತೆರೆಗವ ಎಂಗ್ ಇಲಾಹು ಹಮನುಜೆ ಖುರಾಫಿ ಅಕೀದ ಎಮ್ಮಿ ಟ್ರಿನಿಟಿಗೆ ಅಕೀದ මිමියෝ මේ අගීදාගේ තෙරෙන් එමුන් කබූල් කරණි ඊසා আলাইහිස් සලාම් අල්ලාහගේ රසූලා
المسيح عيسى يكي الله سبحانه وتعالى كمغا نوت المسيح كي اي الله ge dari kalun kamuga den eyakuga e tinkawanta kamuga aqida ebam tabawe mi aqida ga matiga ebam gaim koffawa Christmas ge eiduga merry Christmas not happy Christmas mikiyani kufuru ge tahuniya ge gotuga lobet yakhuna khutun hama mifada buddhistunna adi hindunge eidu tawgas ei poya devius adi holy vius efada duwastawga kulajaha majako adi enunge gotum ves efada kufura shirukuge eidu tawga alon men baveru maki alon men muslimun nabiti koggem waane kamennu ehmema ghairu muslimunge eidu tawga ufafaal kuruma kulivaru kuluma emihonge shiruka kufuruge shiartaga baveru muslimunna huddavegennwe Anas bin Malik radiyallahu anhu ge arihun riwayegemme ekadege faanu vidalwani kana li ahli al-jahiliyyati yawman fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-madinata qala kana lakum yawman tal'abuna fihima وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى رواه النسائي مانكي أنس رضي الله عنه vidalwani jahiliya zamanuge kulivaru tawgetere jahiliya zamanuge ahoduwerin komme aharakwes kulivaru kule ulunu deduwa hevviye den nabiyya sallallahu alaihi wasallam madinaan hijra korevi hinduga e deduwa behe gotun itore kalek fanu hadis korevi tiabamihun kulivaru kule ulunu deduwa hevve e deduwa havre heyovegemwa deduwa he ege badaluga man Allah tiabamihuna devvafi ei fitr eid duha adha eid duha nabata akhunna akhtum mi haditha visnalumun alon men nan engigen dani jahiliya zamanu ga ebami alukan kon ulunu deduge wahake nun mi hadis fulgandani ebami honge budutaka sajida jaha ulunu duge wahake nun mi hadis fulgandani ebami honge alukamuga muslimun baaveribu men nun mi hadis fulgamana kurvafani mi hadis uluga nabiya sallallahu alaihi wasallam mana korabawani ebamihun kulivaru kule ulunu deidegge wahaka kafirunge eidu tawga baaviru maki hudda nun kamekkan mi hadisun dehavegende ei kulivaru kulun kamuga vies tahuniya kiun kamuga vies ebamihunge kufuruge matiga ebamihun fahakon ule eiduga baavirun hudden wan hama meya kollobeta khunna khum mi hadis uluga wa mi ibanata nikam visna wadanwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ko rawahani abdalakumullahu bihima khayran minhuma man Allah mani tiyabami hunna ededuwa havre ma hiyovegen wa deduwa hakun ededuwas badal ko devwafe hemma alon menge mi deidu deduwa haki man Allah alon mennattaka kandalu wafa wa deduwas jahiliya zamanuge mistakun eedege gotuga faahaga kon ulunu deduwa he badal e deduge badalge gotuga Allah subhanahu wa taala mi deduwas miwani mi ummata kandalu badevaf vima lobeta khunna khutun Allah ekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamegga gotek kandalu badevva waki gotekge matiga alon men timuma anga wafikamuga wanama den evves mihaka ekama medu bahusko ekama meduga ituru khiyal faaluko ekan kuruman uzura bahana dekkumuge evves hudda nuata emihaka ekamuga nen evves baskiumuge jage Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an ga wahi kurabafave wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mu'minu firihanakas adi mu'minu anhenakas man Allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam kamegga niya kandalu wafinama ekamuga emihuna ituru ikhtiyare libigen nuwe alon mennan oti sami'na wa ata'na adwaha kiyaman gamfimoe bune bolamba kiyaman gane Allah subhanahu wa ta'ala ge hukum fulutaka taslim kurun alon men furihamen e ilahwa kiyaman gatun nabata khunna khutun alon me mawduga den balalam benwani bay mihum bune ule bay bastoge macha egoto mifata eidu tawga tahuniya kya hindu bay mihum bune ule timammen e mihunna
එමිහුන්ගේ වෛදුතවගා තහුණියා කියාවලනි කොම්මෙහෙන් ඒ අකීදා තිමන් කබූල් කුරා තියෙන්න නූනේ එවෙ ශක්කන්නේ තහුණියා කියා කොම්මෙ මීහකු ඒනාගේ හිතුන් අනකාගේ අකීදා කබූල් ක එමිහුන්ගේ දීන තබාවනි කිනුන් එවෙ ශක්කයක් කමෙන්නු එහෙනස් තහුණියා මි කියනි කුෆුරා ශිරුකුගේ වෛදුතකගේ මච්චක් කමුගා වානම එන් දෙහකොදනේ එකම රුහෙවේ එකන් අදි එකමකි තිමාමෙන් වෙස් තහුණියා කියා මර්හබා කියා කමෙක් කමුගා වානම එයි තිමාගේ දීනන් එකම අසරු කුරාන එකම නොබෙත යහුන්නා හුතුම් අලොන්මෙන්න ෆෙන්න මන්සරුතක අලොන්මෙන් අඩුවහා අඩුතක මිකංකමකි අලොන්මෙන්න එගිගෙන්න අදි අලොන්මෙන්න නේගිකමුගා වීනමස් අලොන්මෙන්න ඒගේ අසරුත අලොන්ගේ අමල්තවගේ අලොන්මෙන්ගේ අකීදාගේ අසරුතන් හරුදාන එකංක අද ජුවානකු හයිවේගේ එක්සිඩෙන්ට් එකක නියාවි හාදිසායි ෂේඛකු කියාදේ වමුන්දියා කන් දිමාවි ගොතුන් මේ හාදිසා හිඟිතන ඒ ෂේඛ හාසිරු වෙවුණු එහිඳ ඒ ජුවානාය ලිබිෆාවා زخم توغ متيغا ايناگه مي فهو نيوا دوكرم دي دن دنيان ای زوانا نانا نبر اينا بني انيا و زخم بفا اين دو شيخ زوانا بونمون ديا اي زوانا لا اله الا الله كياش اينا لا اله الا الله كيوما هندان كودمون ديا لبت اخونا اختم نكم وسنا ودانا ما نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروهمني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أمي يقدولون بيروا فهو بحكي لا إله إلا الله كمغاوانا ما أميها سورغ ودج كن كشوره ويما مزوانا كن مي دماغ حالتوغا لا إله إلا الله كلمة انا لا دينه كيا دينه شيخ کو انا کے کاری گور انا زوانا کی الون منگس گنا زوانو نے کے فدان ಗಿನ ವಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಗೇಮ್ ಕೊಳುಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಗೆ ಕಂಕಮುಗ ಏದ ಕೊಲ್ಲ ಬೈ ಎಹೆಂ ಕಮುಂ ಏನಾಗೆ ಮರುಮತೀಗ ವಿಸೇನ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಕಿಯುಮಕ ಏನಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮೆನ್ನೆ ಏನಾ ಕಿಯಮುಂದಿ ಆರಂಗೆ ಫೋನು ಕೊ ಬಾಹೆಯೆ ಆರಂಗೆ ಫೋನು ಕೊ ಬಾಹೆಯೆ ತಬೆ ತಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಅಲೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಏಕಮೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗ ಅಲೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಹಯಾ ವೇತೆ ಕೊಲ್ಲ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಮತೀಗ ಎಮಿಯಗೆ ನಿಮುಂ ಅಣ್ಣಾನೆ ವೀಮಾ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ಫೆಣ್ಣ ಮಂಜರ್ತಕ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ಇವೇ ಅಡುತಕ ಮಿಕಂಕಮಕಿ ಎೈ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ನ ಎಂಗುಮ ನೇಗುಮುಗವೆಸ್ ಏಗೆ ಅಸರು ಅಳೋನ್ಮೆಂಗೆ ಅಕೀದಾಶ ಅದಿ ಅಳುಗಣ್ಣಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಕುಗ ಫಾಳುವೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಮೆ ವೀಮ ತಿಮನ್ನಮೆಂ ಶಿರುಕ ಕುಫುರುಗೆ ಮಿಫದ ಈದು ತೌಗ ಬ್ಯಾವೆರೆ ನುವಮೆ ನುವತ ತಿಮನ್ನ ತಹನಿಯಾ ಕಿಯೆ ಕಮಕು ಕಿಯನಿ ಎಮಿಹೊಂಗೆ ಅಕೀದಾ ಗಬೂಲು ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿಯೆ ಬುನಾ ಬುಣಮಕಿ ಎೈ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಗೀಗತ ಎಕ್ಕಮೆನ್ನೊಂ ಏಗೆನ್ එෆදන් ඒ ඊදු තකුගා තහුනියා කියා හදානම තිමායන් එකමුගා රුහයිෆා හෙරි ඒවස් තිමාගේ කිබෑන් ෆෙන්න අමලේ ඒ හිතුගේ අමලේ රුහුමකි අනෙක් කොළුන් ලව තහුන්න අඛතුම් ක්‍රිස්තියානුන්ගේ මේ අකීදායකි ඒ කුෆුරුකන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නුරුස්සවා කමෙක්කන් කීරිත කුර්ආන් ගා ඉලාහ් වනි සරීහා ඉබාරතුන් අංගවෆ الله سبحانه وتعالى وحي كربهمني لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم كشرن الله تين إلههم كره إله کے بني ميهم كافر وجكن كشره أي ترينيتي کے عقيدة أي تينكا وانتكم عقيدة أميهم قبول كرني عيسى عليه السلام کی الله کے داری کلون کما نوت عيسى عليه السلام کی أي الله سبحانه وتعالى نوت أميهم کے إله کما هم الله تعالى ميانغوني එමිහුම් වනි කාෆර් වෙෆේ ලබත ඛුනක්තුම් මි වකි ෂේඛකු නොත වකි බයකු එබෑ මිහුන්ගේ මච්ච බුනා බහෙන්නුම් කීරිත් කුර්ආන්ගේ මායිදා සූරතුගේ හද්දිය තිම්මනාතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හි කුරවනි ලකද් කෆර අල්ලදීන قالوا ඉන්න අල්ලාහ ثالث ثلاثة අල්ලාහ් කී තින් ඉලාහුන්ගේ තරෙන් ඉලාහකේ බුනා මිහුන් කාෆර් වෙජ්ජකන් කෂවරේ වමා මින් ඉලාහින් ඉල්ලා ඉලාහුන් වාහිද් وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم එක්කවන්ත ඉලාහු මෙනුවි එහෙන් ඉලාහකු නුවේ එවරෙන් එබුණා බුණුන් හුට්ටා නුදිනම හම කෂවරුන් එවරෙන් ගෙතරෙන් කාෆිර මිහුන්න වේන්දෙනවි අසාබ් ලිබේනකන් කෂවර යහූදින්න නසාරා නමද අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රහී කරන එබෑ මිහුන්ගේ කුෆුරා ශිරුකුන් හුට්ටා නුලාෆිනම ආඛිරතුගේ එබෑ මිහුන්නකි නරකවන්ත වෙරෙන්නේ නරකයාගේ වේන්දෙනවි අසාබ් එබෑ මිහුන්නන් හුට්ටේ එහෙන් ආයතක
mi trinity ge aqida nota kufur ge mi aqida ki batil aqida kama emihun alukan kora soliba ki evs aslen nekkam ekkam bayan korawa kirith Quran ga Allah subhanahu wa taala wahyi korawa wani wa qawlihi madi emihun ekam bunika mattaka inna qatalna al masih Isa ibn Maryam rasulullah timammen Isa Maryam ge faanu ge darikallun Isa alayhi salam Allah ge rasul Isa alayhi salam qatlu koffime efadam bunika mattaka den ekan nafi koraba Allah taala miyatu wahyi korabani wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum ebamihum ekalege fanu qatule vesnu korabbe adi salibaka ves ebamihunaka ekalege fanu neruwe ehne kamaku Allah subhanahu wa taala ebamihunna ekalege fana effada miyaku dekkevi adi ebamihun ekalege fanu kamehi ko emihun qatul kuri wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا එමස්සලගා එබෑමිහුන්ගේ තෙරේගා ඛියාල් තෆාතුවේ දෙබස්වේ මිහුන් වෙස්තිබි එකමුගා ශක්කෙක්ගේ මතීගේ එමිහුන්න යගින් කමයකෝ එකලේගේ ෆානෝ qatulu kure vunu kame emihunaka yagine nuwe eba mihunna ekamuga wani shakkeke bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima ati kiyen heye Allah subhanahu wa ta'ala ekalange hadurata ekalege fanu Isa alayhi salam ufulleve aziz manta hakim manta kalakamuga Allah subhanahu wa ta'ala wodigemve nabi takhuna ukhtum عقيدة كي أي كفر كم بايان كرا الله سبحانه وتعالى يقولون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هم كشرون الله مريم جفانو كذلك قالون المسيح عيسى عليه السلام كم قابون ميهم كافر وجهكم كشوري هم ملوبة أخونا أختم قرآن قال الله سبحانه وتعالى يقولون أي كفر أبامهم وني كافر وفه أميهم نك عيسى عليه السلام صليبك بسنيره قاتل بسنو كره نامس اباميهونගේ خرافي عقيده ga اباميهونගේ قبول كرا تينكا وانتكم عقيده ترينيتي ادي اباميهونගේ කලක කමුගා قبول كرا عيسى عليه السلام दुनिया मुफावे वडाගෙන් දුවස් කමුගා اباميهون කණ්ඩාලාෆා දුවහුගා ඒ දුවහුගේ මුනාසබතුගා මේරි ක්‍රිස්මස් නොත හැපි ක්‍රිස්මස් කියා තහුනියා කියුමකි ඒ හුද්ද වෙගෙන් වා කමෙන්නු ඒ ශිරුකා කුෆුරුගේ අමල අලොන්න මෙන්න किए तहुनियाए हैं भी मैं इफ़दा अमल तंग अलोन में कोगेनवान तब तखुन्ना अख्तुम गैर मुस्लिमोंगे ईद तोगा एबामी हुन्ना तहुनिया किया मिफ़दा अमल तोगा बैवरीवा मीहुं अलोन में तेरे बाय मीहुं बुने उले एबामी होंगे ईद तोगा तहुनिया किया हदनी एमीहुं वेस आहारों में ईद तोगा तहुनिया किया हदा कमट्टके अदे पे शक्कने गैर मुस्लिम तेरेंगे तब बायको मुस्लिमों के दईद दे दुआ हो गया रमज़ान माह अदे फदा मुनासबत होगा मुस्लिमुन्ना तहुनिया किया हदा नमस एबामी होंगे अमल की अलोन में के दीनुगा एकं हुद्द कुरुमुगे हुज्जतेन्नु तब तखुना उख्तुं हुलंगुगे गम तौगा एमी होंगे इलाहुन्ना निस्बे को एबामी होंगे अमिल्ले फुरस्सारे कुफुरुगे बस्ता बुने उले होली नोता मुक़द्दस मी कलिमागे फाता एबामिहुं रो आवगुरानया अदे एनुम वेस हडियुतुर बस्तल लागें बेनुको मुले अदे हम हिंदूना बुद्धिस्टुम वेस एबामिहुंगे मंजर तका अदे एबामिहुंगे फिल्म तौगा वेस एबा फेनिगेंदे हिंगमनु जेहे हिंदुगा गोस इलाहु अदिमाला एचे गो हळेल्लवा अडु फुलातम वेस मी एवेस दीनें उसूलेने खुराफी अकीदा तौगा मिकं वेग्गोय हेम्मी मा एबामिहुं गोस එවැමිහුන් ගබූල් කුරා ඉලාහුනෝන් එහෙන් දීනකන් එහෙන් බයගේ අගීදාගේ අලුකම ගස් බෑරේ දාන ශිරුක්වස් කොෆාන බුදක සජිදවස් ජහාෆාන නමස් එවැමිහුන් එකන් කුරිය කියාෆා අලොන් මෙන් මුස්ලිමුන්න හුද්ද වෙගෙන නොය එවැමිහුන් කුරා කොම් එකම අලොන් මෙන් කුරන් ජෙහෙනේ කමබ්බුනේ එකන් කුරුමකෂේ වීම අලවත අඛුනා අඛතුන් ගෛර මුස්ලිමුන් අලොන් මෙන්න තහුනියා කියුමකි අලොන් මෙන් ගෛර මුස්ලිමුන්න තහුනියා කියුම ලිබේ හුද්දෙන්නු हम मियाकुगा इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह विदाल वेफावे गैर मुस्लिमों के शिरुका कुफुर के मतीगा बिना वेफावा ईद तौगा एमियुना खास वेफा मिफदा आलोकम के मुनासबा तौगा एबा मिहुना तहुनिया क्युमकी ए हराम वेगेम वा कम के मच्चा इल्मरिंग इत्तिफाक वेलवे दंड बेकदुंग मेदुगा मिकम के मच्चा खिलाफ एन्ने
fahuge mistaunge terem bay mihun eba mihun kura kankamuge uzurege gotuga mi hudde bunyekkamaku islam deenuge evves danna bekalaku ghairu muslimunge shiruka kufuruge mifada itoga tahuniya kiumaka nuata bෑverumaka nuata ihiterumaka evves kala huddavegen wakamekkamuga vidalu fennuwe hama miyako lobe takhunna akhtum nikam visna dabba ghairu muslimunge eidu tawga tahuniya kiumaki eta bෑvaru mafsadatake eta bෑvaru fasadatake ege kulevekam emme furtama kama kalon fahan kollam beenuwani ghairu muslimunge eidu tawga tahuniya kiumaki eba mihunge kufura shiruka alon menna ruheve kamuga alamate shiruka kufura ruhumaki Allah subhanahu wa ta'ala ge nurussevun alon menna libene kame adi shiruka kufuruge matiga shiruku ge faafa fiyawa ehen komme faafes Allah subhanahu wa ta'ala edivodi genne farataka fusawa devwane kamuga kiritu Qur'an gawni bayan kurabaf vima lobe takhunna aftun Allah subhanahu wa ta'ala nurussawa mifada kufuruge bahaka mifada shirukuge bahaka alon men lembi ekankama ruhe bekkamuga alon vegen nuwane hama miyako kafarunge eidu toga bෑvrumaki emihunna effada bumuge tereng himene kame man nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korobamani bayaku mihunna effada vejje mihaki eba mihunge terem wa mihake adi qiyamat dugas ghairu muslimunge terega alona mahshar kuravidana kaman alona birugannan jeba adi alona miduniya wakiwa hinduga ves alon men efada shiruka kufuruge bastakegge matiga duniya dukuran jihidane kama alona birweti wanjeba lobe takhunna khun munkaratta nahi kurumuge badalga e munkaratta fatura e munkaratta kurami hunna e faafatakan araganna mihunna ehi terve dinumaki ekamuga bෑru adi e faafa hama ehi terwa mihunna ves efadan mihunga boluga elene hama miyako ghairu muslimun nan heyoedumaki hagigatuga eba mihun ves akhiratuga naraka mutti kuravva narakage vendeni ve azabun salame vefa baikkaman alonumen ede edun eba mihunna hidaya devuman alonumen ede edun mima alonumenge qawma ziyare kura faturu verinna alonumen eden jeheni islam deenuge hidayat dekkewma alonmenge amalunna alonmenge bahun alonmen eba mihunnan islam din taaraf kodde vidan egotun alonmenge terega alugandumen islami riveti akhlagun sifan libigen eba mihunna riveti gotuga muamala kuranama islam deenuge riveti kan eba mihunna fenigen dane alonmenge terega fardu fasnamadu qaim koreve hindugaya e fardu fasnamada gove bangige adutaki muslimuge alukamuge adukan eba mihunna fenna hinduga islam deenuga miwa riveti usul ta eba mihunna taaraf egen dane vima alonmenge rattaka ziyare kura faturu verinna eba mihunge shiruka kufuruga alonmen bෑverumuge badalga alonme masekke koranjeheni islam deenuge hidayen eba mihunna taaraf koddi deen eba mihunna ungannadi alonmenge deenan eba mihun vedduma ehni ei de duniyege baajja verikan oy magaki lavita akhunna akhun Anas radiyallahu anhu gariyun riwayegen ve ekalege faanu vidalwani kana gulamun yahudiyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahudinge teren kuda kujjaku nabiya sallallahu alaihi wasallam khidumekko ulune فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه then ekujja balivum nabiya sallallahu alaihi wasallam ekujja ziyarekko ekujjage bola koluga ishinde wadagate adi hadis kuraviye aslim islam washe فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطيع أبا القاسم then ekujja nabiya sallallahu alaihi wasallam ekujjan islam wuma da'wat devi hinduga ekujjage bappaya lolun bala nazar hingali hindu ekujjage bappa ekujjaya bunye abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya kiyaman gannashe nabiyage basfula kiyaman gannashe den ekujja islam vie hindu nabiya sallallahu alaihi wasallam etanu nikume wadannamun hadis korawamundiya alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar rawahu al-bukhari
ಎಕುಜ್ಜ ನರಕನ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರವಿಕಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾಯ ಹಮ್ದು ಹುಟ್ಟೆ ವಿಮ ಲಬತ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಅಳೊನ್ ಮೆಂ ವೆಸ್ ಎದೆನ್ ಜೆಹನೆ ಅಳೊನ್ ಮೆಂ ಅನೆಂ ಇನ್ಸಾನ ಏನಕಿ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮೆಕ್ಕಮುಗ ವಾನಮ ಏನಾವೆಸ್ ನರಕನ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರವು ಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಹಿದಾಯನ್ ಏನ ದೆವ್ವು ei hagigatuga ebamyunnan hiwedumaki ebamyunnan hiwedumaki emiyonge shiruka kufura emiyonge alukama islam din nahi kurawwa wa bangurala mifada takete ebamyunna tanavas koddinu mennun adi alonu menge rattaka ziyarekko zineko fahish amaltan hinguma ebamyunna fursat dinu mennun ei ennun eggotaka ves alugondu men alonu menge teriyan anna ghairu muslimunna oga terivumaki alon men geterengana gairu muslimunna alon menge muslimunge riveti khudagu alon men dekkuma alon menge islam deenuge riveti usul taybami honna taaruf koddinu ei alon menge deen ebami honna foru koddinu man kuri war mativeri wasilate hama meyako labet akhunna ukhtun alon menge tereya mi ziyare kora fatur verinna gairu muslimunna aniyako ebami honna gellundi hedumaki islam deen hudda kura kamennu alonu men eba mihunge eidu tawga tahuniya kiyum manawiye kamaku ghairu muslimunna muamala kurma eba mihunna riveti gotuga gulum bevumaki ei islam deen nahi kura kamennu iswe dia hadis uluga nabiya sallallahu alaihi wasallam khidme kuri yahudi kujjage wahake ai ade kujja balivum nabiya sallallahu alaihi wasallam kujja ziyarat kuri wahake wes iswe bayan ve hingaje nima alonu menge tereng anna gairu muslimunge terem faturu verinna alon men hiyokon hitumaki alon menge deen mana kura kamennu abdullah bin amr radiyallahu anhu gari hun riwayegemme man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fave man qatala nafsan muahadan lam yarih raihatul jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aaman rawahu al-bukhari muahadaku qatulu kofi mihaka suwarugege waswes nufennanate etage wahaki saali saharuge rastage duravves duwa hunna wahike labeta hunna aftun ehmima alonumge tereng anna muahidunnaki ei waki visaegga alonumge tereng am hudda divegen anna ghairu muslimun efada mihunna aniya verivunnote efada miyako qatul kurmaki ei alonumge deenuga hudda kura kamenno dima islam deenuge namuga bay mihun hinga islam dina khilaf amalte ki eggotakavs midinuge namuga alon men dakkage manakan kamennu islam deen gwalani huriha mistakun naves hidayat devuma islam deen gwalani huriha mistakun ves allah ekanga rasula ya bolamba midinuge terevade adi akhiratuga naraka mutti kuraba suwarage wanta verinka mugabuma nabeta khunna akhtum ghairu muslimunge eidu tawga baverive ebamihun hedungala emihun ufa kurafadan ufa kurmaki ebamihunge kufra shirukuga baverumge tereng himene kame adi ekamaki muslimunna hudda vegem wa kamennu ekan hudda kurmattaka miyaku dakka bahanayaki ei islam deenuga ekan weggotennu vima alonumenge deenuge matiga sabitu masha shiruka kufruge amal takun alonumenge kibabuma nasihat terivan هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته